Hallo, agus fáilte ar a bhúlacha CBBC ALBA. In J, bhil sa córacha ciad agus ina bliana díag bhana rannig Robert Falcon Scott agus an skipa aige an Paula i Jess. Agus bheit sin níos maiche go bige fricarach Còig Criomagan a thuirthugah mun Antarctic. Ik adem Còig, ha an tuavis cín dine as an Antarctic fasc Còig Milan. I see it cín dine emperor na dhéanais mór a hawn. Had go masnog. Ik adem céhir, mar a thuirlig sib sé an Antarctic an áte is uaire sin tuil leis an teach a tuichtib go 8 ping I ga fo either roi. Wolvers ach voer, is ik adem 3. Get the high Antarctic gemaakt voer, sé kutjach a woord hier is chidem a haun. Huising gebieden de koning is munjach fasigen, aga aatjekens in Antarctic, naga ge uske, son, mieltje jevlienigen. Tierach smunjach al. Ik ga han teach in Jack Scott hun Antarctic aan in ALBA. Ga een RSS Discovery a hogal Anathan J. Ik genoeg son in Turisho, agus hij die 15 mui a VNA zijn jeda vallen. Is me hier ik adem verheun, waar ook eerst jachtgeist J had kutjach volcano's in Antarctic. Had bij Idibus Cordis 3 meter een jaartje.